Dobrodošli na kanal Misterije ukratko. Danas ću vam prepričati biografsku historijsku dramu iz 2011. baziranu na istinitom događaju pod nazivom Kolonija. Bacite subscribe za još ovakvog sadržaja, uključite notifikacije kako ne biste propustili naše nove filmove i udarite like da pomognete kanalu. Lijep pozdrav i hvala na gledanju. Lena je bila stjuardesa i vidimo njen avion kako slijeće u Čile. Pilot i stjuardese vozili su se kombijem, ali je iznenada zaustavljen jer je ulica bila blokirana. U toku je bio protest zbog inflacije i nestašice hrane. Lena je ugledala svog dečka Daniela i izašla iz kombija. I on je nju primijetio, a kada joj je prišao, oni su se poljubili. Htjela je da ga iznenadi, pa mu nije rekla da dolazi. Otišli su do njegovog stana i ona je primijetila mnoge fotografije i postere. Govori kako je bio zauzet i da u Čile nije došao uzalud. Simpatično mu je rekla da je uspješno prošao kućnu inspekciju, ali da ga još treba pretražiti, a onda su se počeli ljubiti. Neko vrijeme kasnije Daniel je odvodi na sastanak svog pokreta. Pozvan je na binu da održi govor, a onda je rekao kako je prije 4 mjeseca došao u Čile, koji je postao njegova zemlja. Bio je vjerovanja da im svima treba više solidarnosti i da patnja mnogih ne bi trebala biti temelj bogatstva nekolicine. Narednog jutra on je spremao doručak, ali izgleda da je zaboravio obući pantalone. Lena je iskoristila priliku i zgrabila je njegov fotoaparat kako bi ga uslikala. Krenuo je da je juri, a onda joj je rekao da je voli. Malo kasnije je izradila fotografije i pohvalila ga da ima odlično oko. Kada su legli u krevet, on nije mogao vjerovati da će ona morati ići za samo 2 dana i zamolio je da ostane sa njim. Odgovorila je kako ne može ostati, ali zato bi se on mogao vratiti u Njemačku. Sutradan, Daniel je dobio poziv. Obavijestili su ga da je došlo do vojnog udara. General Pinochet je preuzeo vlast i pristalice predsjednika Allendea su uhapšene, a da su njegovi posteri na univerzitetu zapljenjeni. Krenuli su prema njegovom stanu i njih dvoje su morali odmah otići. Kada su izašli na ulicu, vidjeli su vojsku kako prostrojava ljude. Daniel je ponio svoj aparat i diskretno je fotografisao sve što se događa. Iznenada se začuo pucanj i ljudi su počeli bježati u panici, a vojnici su ih udarali. On je i dalje fotografisao i počinje se približavati da bi napravio bolje snimke, ali biva primijećen. Uzeli su mu kameru, a onda su ga počeli udarati. Lena ih je pokušavala zaustaviti, ali njeni pokušaji bili su uzaludni. Doveli su ih do jednog stadiona i Daniel im je rekao da su oni strani državljani. To ih nije zanimalo i ponovo su ga udarili, a onda su mu naredili da stane u red. General ih je obavijestio da se u Čileu uspostavlja red i zakon i da će svi koji greškom budu tamo uskoro biti pušteni. Vojnici su imali dozvolu da pucaju u svakoga ko se bude kretao ili govorio. Neko vrijeme kasnije odvedeni su na sredinu stadiona gdje je sletio helikopter. Iz helikoptera je izašao general i jedan čovjek sa maskom preko glave. U masi je pokazivao Allendeove pristalice. Prvog su odveli, ali drugi je dao podršku opoziciji i odmah je ubijen. Došao je do Daniela i rekao da je on napravio postere. Nakon toga, Daniela su odveli u autobus, a onda su se odvezli. Lena je na kraju puštena sa stadiona i svi su tražili svoje bližnje. Vratila se u Danielov stan koji je bio u potpunom haosu. Odlazi do Allendovih pristalica tražeći odgovore, a oni je obavještavaju da je on odveden u koloniju dostojanstva. Rekla je kako ga moraju izvući, ali oni govore da ništa ne mogu učiniti za njega i da se planiraju sakriti. Sa druge strane, Daniel se budi zavezan za metalni krevet. U njegovu sobu je ušao jedan čovjek i počinje ga ispitivati. Daniel mu je rekao da je Nijemac i da je nevin, a čovjek ga počinje mučiti strujom. Mučenje je trajalo sve dok se nije pojavio Pius, pretvarajući se da je brižni spasilac. On mu je rekao da više nema opasnosti i da se može opustiti. Lena odlazi u Amnesty International, globalni pokret za okončanje kršenja ljudskih prava. Tamo je saznala da je kolonija dostojanstva dugo uspostavljeno, respektabilno i državno odobreno preduzeće. Zatim joj daje znak da šuti i oni se ponašaju kao da odlazi. Nakon toga, čovjek pušta glasnu muziku i govori joj da je prisluškuju i da sada mogu razgovarati. On joj objašnjava da je njen dečko u kultu koji vodi Pius, koji je pobjegao iz Njemačke nakon Drugog svjetskog rata i uspostavio svijet sa svojim pravilima usred ničega. Upitala je da li bi mogla da im se pridruži, ali je upozorena da se možda više nikada neće vratiti. Lena je ostavila pismo pilotu i obavijestila ga da neće doći, a onda ga je zamolila da je zamijeni i da će biti na letu sljedeće sedmice. Obukla se kao časna sestra i sjeda na autobus koji je krenuo na jug. Kada je izašla, vozač joj je rekao da hoda prema planini. Hodala je kroz duga polja, a onda je u šumi pronašla ograđeni prostor sa stražarskim kulama. Stigla je do kapije i kroz otvor je ugledala ženu koja joj je rekla: Bog te blagoslovio. Ona je odgovorila, a onda je starija članica kulta po imenu Žizela pustila unutra. Otpratila je do zgrade i upitala da li želi da im se pridruži. Lena je rekla da želi i da želi slijediti gospodara. Žizel uzima njen pasoš i druge stvari, a onda ih stavlja u kutiju koju je odnijela u drugu sobu.
govoreći kako joj ništa od toga neće trebati. Dok je Lena razgledala, ugledala je jednog dječaka. Vidjevši da plače, upitala ga je da li je dobro, ali Žizela se vraća i opominje je da to nije njena stvar. Dolazi i druga žena koja odvodi dječaka, govoreći mu da se smiri i da prestane da plače. Nakon toga, Leni je rečeno da je njen red da ode u sobu da obavi ispovijed. Ona ulazi tamo i zatiče vođu kulta Piusa. Upitao je za ime, a onda joj govori da ako im se pridruži, onda mora i ostati, a Lena pristaje. Također joj je rekao da je privlačna i da vjerovatno ima dečka. Lena to poriče i govori da želi da prati gospodara, ali on je u njenim očima i duši mogao vidjeti da nije iskren. Tada joj naređuje da skine uniformu i da raskopča svoju bluzu. Kada je to uradila, on je prokomentarisao kako spolja nosi krpe, a ispod njih se nalaze instrumenti prostitutke. Nakon toga, on ustaje kako bi je pomirisao, a onda je rekao kako može namirisati paklenu zvijer. Agresivno nastavlja da ispituje da li se odriče sotone, tjelesnih grijehova i svih laži i obmana. Na kraju je upitao zašto je došla. A ona mu odgovara da je ovdje zbog Piusa, jer joj je potreban. I need you, that's why. Zbog toga je pomislio kako konačno govori istinu, a onda je zagrlio. U narednoj sceni Žizela joj objašnjava da muškarci, žene i djeca žive odvojeno, jer je tako bolje za sve. Odvela je do ženske spavaonice i govori joj da zavojem zaveže svoje grudi i izuje cipele, jer izgleda kao prostitutka. Uveče su se ostale žene vratile sa posla. Lena ih je pozdravila, ali one nisu uzvraćale i izbjegavale su kontakt očima. Prišla joj je jedna žena po imenu Doro i upitala je da li je došla izvana. Lena je rekla da jeste, a Doro se nasmijala i pitala je da li joj smije otkriti jednu tajnu. Rekla je kako će se uskoro udati, a Lena je bila zbunjena jer su muškarci i žene živjeli odvojeno. Njihov razgovor prekinula je Žizela koja je došla da im da obavezne tablete, ne objašnjavajući šta su. Narednog dana Daniela je pregledao doktor koji je bio zgrožen njegovim stanjem. Smatrali su da su elektrošokovi oštetili njegov korteks, a Pius govori kako je svako dobar za nešto. U međuvremenu, Lena je radila sa drugim ženama na berbi krompira. Iznenada joj je pozlilo i ona je pala, a onda ju je Žizela počela udarati, nazivajući je lijenom kurvom. Lena je rekla da joj treba samo malo vode, a Žizeli joj je donijela punu kantu. Međutim, bilo joj je zabranjeno da pije i morala ju je nositi. Te večeri Lena je zaspala u suzama. Prošlo je 7 dana, došlo je do promjene rasporeda i sve žene idu u žensku salu. Lena je uhvatila priliku da upita Doro o njenom vjereniku za kojeg joj je rekla da su se sreli samo jednom i to prije 3 godine na mješovitoj paradi i da su od tada zaljubljeni. Pius je izgovarao gomilu religioznih stvari i muškarci su navijali za svaku izgovorenu riječ. Pokušavao je da oživi mrtvog čovjeka, a žene su bile u susjednoj prostoriji i molile su se. Jedan muškarac ustao je do mikrofona i rekao kako su svi čuli Božju riječ kroz Piusa, ali da im želja nije uslišena jer ima previše grijehova u njihovoj zajednici. Prošlo je mjesec dana. Daniel, koji se ponaša mentalno poremećeno i sebe naziva Hans, odveden je kod kovača. Doktorica mu je rekla da je Hans glup i da samo treba da ga drži na oku. Kovač mu je dao skroz besmislen zadatak, a Daniel se u potpunosti posvetio ulozi. Kada je čovjek otišao, Daniel počinje istraživati okolinu i uspijeva ući u mračnu komoru gdje pronalazi kameru. Biva uhvaćen, ali se pravio da je zalutao i da treba da izvrši nuždu. Dok je radila, Lenu je pozvala Žizela i pričala joj o braku. Misleći da je to već poznato, Lena spominje da se mladoženja zove Dieter. Te večeri Žizela je došla i odvodi Doro koja je plakala. Zaboravila je zaključati vrata i Lena ih prati. Ugledala je Doro u prostoriji punoj muškaraca, a ispred nje je stajao dječak koji je pjevao. Pius je rekao dječaku da stane, a onda je počeo mirisati zrak. Rekao je kako i dalje smrdi i da ni božansko pjevanje nije moglo istjerati đavola. Pius je upitao Dietera šta misli o ovoj ružnoj smrdljivoj kravi, a on mu je jedva rekao da smrdi. Zatim ga je zamolio da priđe i da je oslobodi smrada. Doro je molila za milost, ali Pius govori da sve što rade, radi s ljubavlju. Dieter je počinje udarati, a svi ostali muškarci počinju navijati. U gomili Lena je ugledala Daniela. Pius je zatim zatražio od ostalih muškaraca da pomognu Dieteru, ali Lena je primijećena i počinje bježati natrag u spavaonicu. Ne znajući koja je žena bila u pitanju, Pius počinje udarati Žizelu jer nije zaključala vrata. Narednog dana Lena je bila nasamo sa Ursel i upitala je o Dorinom stanju, a ona joj je odgovorila da će preživjeti. Upitala je kako da i ona završi na muškom okupljanju kao Doro, a onda se prebacujemo na sljedeću scenu. Žene su radile u polju, a kada Žizel nije gledala, Lena je pobjegla i odlazi na kupanje. Kasnije je Lena poslana na muško okupljanje jer je svojim golim tijelom oskrnavila vodu, ali među muškarcima nije mogla vidjeti Daniela. Pius počinje govoriti kako su sve žene pune laži i prevara i moraju se očistiti. Muškarci započinju čišćenje, ali ih prekida glasna truba.
Daniel je pokušao pobjeći i tako je aktivirao alarm. Pokušao je preskočiti električnu ogradu, ali se od udara struje onesvijestio. Pronašli su ga kako leži, ali ga nisu kaznili jer su mislili da mu je mozak uništen od torture koju je prošao i da je jednostavno zalutao. Prošla su 3 mjeseca i Pius je bio u dječjoj spavaonici gdje su mu pjevali. Vršio je izbor za taj dan i njih 3 odlaze da se tuširaju, ali i on im se uskoro pridružio. Bila je mješovita parada i svi su se obukli u svoju najbolju odjeću i dobijaju upute da budu sa osmijehom na licu i da mašu zastavama. Dok su automobili prolazili, Daniel konačno vidi Lenu po prvi put nakon 130 dana. Prišla mu je i rekla da se nađu u štali za krompir. Pius je prodavao vladino oružje i nudio je usluge mučenja, tako da mu progledaju kroz prste kada je ovo mjesto u pitanju. General je također htio kupiti otrovni plin koji su proizvodili, ali prvo je želio da se uvjeri da li radi. U tom trenutku Pius je odlučio da to bude Daniel. Te večeri Daniel se dobrovoljno javlja na stražu i odlazi kod Lene. Rekao je da mu je žao što su je doveli ovdje, a ona mu govori kako se dobrovoljno pridružila kako bi ga pronašla. On joj govori kako ništa ne kriju od njega jer misle da mu je mozak spržen. S vremena na vrijeme dozvoljava da se muškarci i žene druže radi rađanja djece, ali odvaja djecu od majki sa 3 mjeseca, tako da nikada ne upoznaju svoje roditelje. Dok su razgovarali, on je stao na otvor i ispod je pronašao osvjetljeni tunel. Gisela se vraća po Lenu jer je njena smjena bila gotova, a Daniel je ostao dole da istražuje. Pronašao je sobu u kojoj je bio mučen, a onda je odlučio da uništi svu opremu. Narednog jutra Lena je trebala da vidi Piusa. Naredio je da špionira Ursel jer je mogao osjetiti da ona nešto sprema. Organizovao je da se njih 2 češće viđaju, a one su iskreno razgovarale o svemu. Ursel joj govori kako ju je majka Giselle dovela na ovo mjesto kada je imala samo 9 godina. Kasnije tog dana Daniel je odveden na medicinski pregled. Počeo je da slini i ponavljao je nasumične riječi koje su oni govorili. Dok je odlazio, slučajno je ispustio krst. Ursel ga otvara i pronalazi sliku njega i Lene. Te večeri ispričao je Leni kako misli da je pronašao izlaz, jer je to bio jedini tunel blokiran čeličnim šipkama. Moraju otići večeras, jer će sutra na njemu testirati otrovni plin. Želi svima da razotkrije ovo mjesto i zato je napravio hrpu fotografija tunela. Lena mu govori kako ne bi ni završili ovdje da on nije slikao onaj dan, a onda ih je prekinuo zvuk Giselinog traktora. Daniel se vraća u tunel, ali mu je ispala jedna fotografija i Lena preko nje stavlja kantu. Gisela odvodi Ursel, ali odlazi jer je zaboravila svoj nož. Njih 2 počinju razgovarati i ubrzo saznaju da im je objema rečeno da špioniraju jedna drugu. Lena je upitala zašto to Pius radi, a Ursel govori da je to zato što on voli moć, kao i mali dječaki. Rekla je kako je vidjela njenu i Danielovu fotografiju i zna da planiraju da pobjegnu, a onda joj je rekla da je trudna. Giselle se vratila i primijetila je da Lena drži isti krompir i govori joj da se skloni. Podigla je kantu i ispod je ugledala fotografiju. Lena odlazi kod Piusa na ispitivanje, ali Daniel se pojavljuje i govori da je on taj koji je pronašao fotografiju i odvodi ih u Kovačevu mračnu komoru. U Kovačevoj svesci su pronašli sve fotografije i Pius misli kako ga je on izdao i pustio je Lenu da ode. Gisela ju je pratila, ali Lena primjećuje Daniela u sjeni i uspijeva udariti Giselu. U to vrijeme Pius shvata da je prevaren i svi počinju tražiti Lenu i Daniela. Njih 2 odlaze do Ursel i ulazi u tunel. Uspijevaju izaći vani, ali Ursel je nagazila žicu, a onda je pogođena i umrla je na mjestu. Lena i Daniel uspjeli su doći do prevoza i odlazi do njemačke ambasade gdje im pokazuju fotografije. Dali su im pasoše, ali ih obavještavaju da je njihov let tek za 7 dana. Lena je pozvala pilota i uspijeva dobiti 2 sjedišta za današnji let, ali žena iz ambasade nije bila oduševljena. 2 diplomata ih odvode na aerodrom kroz podzemni ulaz i stavljaju ih u sobu, rekavši da će doći po njih čim počne ukrcavanje. Malo kasnije vidjeli su Piusa kako se sastaje sa njima i shvataju da su zaključani, pa su odlučili da pobjegnu kroz prozor. Trčali su kroz aerodrom i na kolicima za prtljak su došli do aviona. Pius je povukao svoje veze i toranj im nije dao dozvolu za polijetanje. Nakon malo razmišljanja, pilot polijeće i oni uspijevaju napustiti Čile. Prokrijumčarene fotografije izazvali su veliki globalni skandal, ali čileanska vlada nije učinila ništa. Koloniji dostojanstva je bilo dozvoljeno da djeluje još 17 godina, sve dok Pinochet nije otišao sa vlasti, nakon čega je Čile prešao na demokratiju.